Dzi sanitizer ndi zwiṅwe zwa zwishumiswa zwa u ḓitsireledza kha COVID-19. Zwiṅwe zwazwo vhathu vha ya kona u zwi shumisa naho zwi songo rwelwa ṱari nga vha khamphani dzi bveledzaho mishonga. Mavhona a ṱhoḓisiso kha dziṅwe dza dzi sanitizer idzo ndi ane hapfi a khou viledza vhukuma, hune vhunzhi hadzo a dzi ngo swikelela ṱhoḓea ya uri dzi fanela u vha na percent ya 7 ya alcohol. The dangers in using hand sanitizers that are not of the required amounts to serve as biocidal is that they will not do the work as expected, because the viability of a hand sanitizer, in other words, its effectiveness is in the amount of the alcohol that it contains. So the higher the concentration of alcohol, the more efficient it is, because the requirement is that it breaks the virus, the coating around the virus. Dokotela Vho Ahmed vari izwi zwi khou vhangwa nga uri vhunzhi ha vharengisi vha dzi sanitizer vha tshi khou ṱoḓa u wana mbuyelo nnzhi sa izwi mishonga ine ya shumiswa kha alcohol i ḓivheaho sa ethanol i tshi ḓura vhukuma. One of the possible reasons why manufacturers will cut corners is that if there are no enough regulation in terms of oversight by the government agencies responsible for checking the standards, that means for every less amount of alcohol that they put in the sanitizer, it's more profit. Va khamphani ya u ṱola arali zwishumiswa zwi tshi swikelela ṱhoḓea kha lino, vha SABS vari vharengi vha fanela u ṱhogomela musi vha tshi renga. It is evident that manufacturers may compromise the minimum chemical requirements that are defined in SANS 490 and therefore compromise the effectiveness of the sanitizer in response to COVID-19, thereby adversely impacting on the health and safety of the consumer. Therefore, consumers need to be on the lookout for false advertising of products that are non-compliant to the standard. It depends where you buy them. There are shops where you can rely on them that they're selling the proper ones, and then there's whereby you see that this one it's not what you have to use. Vho Yusuf vari hu khou ṱoḓea maga o khwaṱhaho a u langula zwishumiswa zwa u ḓitsireledza ane a tsireledza vharengi nga tshino tshifhinga tsha tshiwo tsha COVID-19.